ubani owazalwa kunekhehla kubo akangizisa ngizwile ubani owazalwa kunekhehla niyakwazi ukuchwaya Bombela wafika amakhehla echwaya engaculi niyakwazi ukuchwaya la ekhaya uBombela wayichwaya mayihlabelela awusho lelo verse mina ngikhumbule esivinini niyakwazi ukuchwaya okwakuchwaya ngomkhulu wafika uBombela wahlabelela lento bathi omkhulu wayethi uBombela uma lihlabelela kanje inhliziyo yami iyapholisheka ukuthi umsebenzi engiwusukele ezulwini ngazonifundisa wona emhlabeni nizokwenza akuculwa la ekhaya ukucula into yeginci koma sikande la ekhaya kuhlatshelelwa kanje labe ngibuza ukuthi bagcotshwa eKenani kudalwa yini bangayi yake sikhiphe inkonzo makunabantu abangayi eKenani batho baba uBombele hamba eNhlangakazi Kenani endala kwase kuphephuka kwaqhamuka umoya cela bangilalelisise bangilalele laba bangayi eKenani wawusuphephula umjiva wakhe lapha ngenhla kwedolo kwase kuvela imbobo kuye wayesebuye ebuyisela ngomjiva wathi abantu abami nabona into ongafanele nibone ngiyaxolisa wathi alingibuzi ngani ukuthi le mbobo yadalwa yini base bekhuleka Nkosi sicela usichazele bathi wayesethi bantu abami ngesikhathi kufika inkosi uShaka ezulwini yayithi nyanga izulu sasithi masihleli ezulwini simbona uBombele ephithizela ngene kwa wonke amakamela simbuke ithi ngase ezocela uShaka ethi Nkosi ngicela uNkulunkulu ehle emhlabeni ayogeza umhlaba aqoqe nemphefumulo egcwele entabeni ngoba kade ngibulala abantu ehle uNkulunkulu ayomenzela lo msebenzi ageze umhlaba aqoqe nemphefumulo ayilethe ezulwini uthi uBombela bantu abami ngathi kuye awuNkosi ngeke siye emhlabeni nalemzimba abantu bazofika bafe basibona uma sebefile emzimbeni yasezulwini ngeke bakwazi ukusibona ithi inkosi obaba wayesithi uBombela wathi ngabe sengicabanga
ukuthi angiye emhlabeni, uthi ngabe sengithatha umenze sengisika inyama yami sengiyiphose emafini isiyehla nemvula yafike yamila entabazwe yaba imbali eyagwinywa inkosazana kwaHadebe. Leyo mbali yiyo lena ephathwayo uma kuyiwe eKhenani, ekhiwayo eyakhiwa intombazana yakwaHadebe yayigwinya inyama kaShembe. uShembe wayeyisika ezulwini wayehlisa nemvula namafu yafike yamila. Ithi mabe iphatha beyentabeni baphatha umoya ongcwele. Ninguphatha nini umoya ongcwele ningayiKhenani? Ayifake inkonzo shumela sibusele inkonzo ukuthi usigwegwe kwangcwele. Wathini uShembe ngomthetho wakhe? Hlabelela. uShembe wathini ngomthetho wakhe?